May salaang nga bersikulo, deti buray ko kadakay tangarabi. What a wonderful night. Amen? So I'm excited to share with you tonight. That is Psalms chapter 40, verse number 8. May salang nga bersikulo, in fact, han nga DJ whole nga verse na i-preach ko, just the first part. But it is very insightful. Psalms chapter 40, verse 8. Basahan tayo ti Ilocano, ready, go. Pagragsakak nga aramiden iti pagayatam o Diyos ko. When tilinteg mo adda iti uneg iti puso. Let's read all together in English, go. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. My message tonight is in the first part, I delight to do thy will, O my God. Sino kada kay ti makaibaga iti deta nga honestly agpaiso deta ti biag mo? I delight to do thy will, O my God. Kala ko matiarig na at your service, O God. Kararag tayo, Apo Diyos, bendisyonam kadi, deti adalan mi, sapay kumaapo, ta amin kami, ket matignay itang arabi nga awan sabali, nga i-focus ken i-prioritize mi ti biag mi, no di iti panangipatungpal, dagiti pagayatam. Bendisyonam digiti amin nagbuybuya ita Facebook ken YouTube. Kuam ti gloria ken dayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Tukaw tayo kabsat. At akano may isang nabaknang ket agsarsarak iti family uno personal driver. Napintas ti offer ti sweldo. Iso nga nagado dagiti nag-apply. Tatan kakabsat, DJ kalpasan ti pa nag-apply, syempre, ag-test drive da. Test drive. So, deti may isa kakabsat, tinangi test drive na kat diraas. Sa bagay amin da, jay diraas amin, ti pag-test drive da. Oo, kala ko deti patapat, uno deti kalbaryo, yan ti boundary ti pagudpod kan Santa Praxedes. Kat ijay yan te marmarga ay kano kakabsat. Amom tinamayan na, pinakayaban na DJ diraas. Kat tilang nabati nga espasyon, mahuhulog na yung kanyang gulong ay 1 foot, mga kapatid. 1 foot. Apo, kat permi nga nagpabilib ka DJ nga pag-applyan na. Okay? So, hanagun-uni dito yung nag-applyan na. Di kuan, next driver. Nakarkaro man ng kakabsat, DJ next driver. No 12 inches dito yung matmesan kakabsat, half foot, 6 inches. Matnagan kakabsat, DJ gulong. Ngamahangan at nagjekotse. Apo talaga nga nagpabilib da kakabsat. Nakarkaro di may katlo. Mga kapatid, 2 centimeters. When? Matnagan kakabsat ng hananatnag. 2 centimeters. Talaga nga nagpatkitang gilas doon sa ina-applyan niya. 2 centimeters. Nakapaspas-pas pa Hindi po nahulog. Hindi mo kapat kakabsat. Sabsabali mat. Kaputa, tinamayan na kakabsat. Inya dayo na didiraas. Siguro mga 1 meter. Oo. Idi agpila da nga upatan. Kuna de di kwati unag na. Sakti maala ita kunana. Gaputa 2 centimeter. Tilaing ko kunana ngag-drive. Hanganat kotse. Amuyo ti inala na kakabsat. DJ may kapat. Gaputa kunana haanak ngagsarsarrak ti driver nga mangipeggad kanyak. Ti sarsarakek nga driver deti mangyadayo kanyak iti peggad. Ti apo kakabsat, adamot sarsaraken na nga klase iti tao.
Adak kasarsarakan na nga klase ti adipen. Hangatay nalaing, hangatay talentado, hanga necessarily nabaknang, nga damabalin na nga iparamag ka, kitamot apo, dadigrik, kitamot apo tilaing ko, nagbaknangak, kitamot apo talentado at, not necessarily nga dayjay ti sarsaraken ti apo. No di ka ti sarsaraken ti apo kakabsat, dayjay mayat nga mga ramid dagiti pagayatan na. He who is willing to do His will. Iso nga kunana, dito versikulo nga binasa tayo, I delight to do Thy will, O my God. Dayta, ti sapsapulan ti apo, nga tao itang rabi. Dayjay, ti ambisyon na, wano tarigagay na, ket mangaramid, wano agbalaygi, maipatungpal na, iti pagayatan ti apo, iti biyag na. Now, dito Psalms 40 verse 8, tinangisurat kakabsat ket ni King David. Dito baga na nga, I delight to do Thy will, O my God. Makita tayo di Acts 13:22, no kasano ni David iti imatang ti apo. Acts 13:22, basahan tayo amin, go. And when he had removed him, wait lang, dito nga him nga kunanad to'y kakabsat, ket awan sa bali no hanga ni Saul. No apay nga naliddaangan ti puso ti apo ken ni Saul, gaputa numan pay impakita na ti laing na nga dumiskarte, di namot inaramid ti pagayatan ti apo. So no agsubli tayo kadayjay ag-hire ti driver kunana hanak ngagsarsarag ti mangipagad kanyak. No di ket sarsarakag ti driver nga mangyadayo kanyak iti paggad. Ti apo, hanamot sarsaraken, necessarily, jay talentado, wano jay intelligent, wano jay nabaknan. Ti sarsaraken na, day jay mayat nga mangipatungpal iti pagayatan na. So, he had removed him. He raised up unto them David to be their king. Kita nyo? Impatakder na ni David, tapno agbali na ari na, to whom also he gave testimony and said, read the next part, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Idi agbasbasak ti Bible school ket nabasak deta kakabsat kunak apo, I want to be like David. I do not care no kasanot karigat na, no anya dagiti kailangan nga i-give up ko apo, basta ti pagayatam ket aramidek, which shall fulfill all my will. Now, ni King David was not full of his own plans. Amin tayo, da plano tayo. Ngam sabali kakabsat, deti nang rugyanan na eh. Hanga nang rugi iso na ti bukod na nga plano, ngayon presentar na ti apo. Nang rugi iso na, ijay puso ti apo, ket jay kayat ti apo, isot pinagbalin na nga plano na. Yan naka ijay kakabsat. Si kakadi day jay, nagpanunot ka ti plano, ngayon presentar mo iti apo, wano si ka detay nangam mo jay kayat ti apo, ket isot pinagbalin mo nga plano. Now, deta nga statement, very general. Ngam isot pangrugyan tayo kakabsat. Ta kayat ko ken kayat ti apo, nang nangruna ti amin, nga maiset ti biag tayo, ti foundation. Adu dagiti desisyon nga masapul ting aramiden, nga mangrugi tayo iti dayjay nga pundasyon. Sika kaditi dapat agplano, nga ipresentar mo ti apo, haangat nga dapat amwem ti kayat ti apo, nga isut pagbalinam nga plano ti biag mo. No agawid ka ito, please spend 5 hours nga mangutob dayjay imbagat. And it will make a difference in your direction in life. Kasi ulitik manen, kaduan nga tao, mangrugi nga da plano na nga i-present na ti apo. Alahang ko maibaga nga dakas uno na imbag dayjay. Ngamnok basaag ti Biblia,
ti makita kakabsat, DJ tao, kinita na jay kayat ti Apo, isut pinagbalin na nga plano na. DJ ti kayat ti Apo ken personally, kayat ko nga maipalneg ken maimula kadakay itang arabi. No nakaadayo kan ti bukod mo nga plano, ket makitam nga adayo, ijay kayat ti Apo, agsubli ka ta, dapay gundaway mo. Kasi no itultuloy mo deta, umadayo kalata nga umadayo iti Apo. Dayjay ti pinakapunto na, deti nga mensahe itang arabi. Now, tatagakabsat, ti Apo, kitkitaan na, wanog sarsarak iti tao, nga kasken David. Adda nga tamasarakan na dito itang arabi. Adda nga tamasarakan na dito main sanctuary ti Bakara. Nga ti mindset na, ulitek, amun na di kayat ti Apo, isut pagbalinan na nga plano na, nga haan nga garamit ti plano na nga umuna, sanan to i-present ti Apo. Adda nga tamakita ti Apo nga kasjay dito. Adda nga makita ti Apo nga kasjay di talawag. Adda nga makita ti Apo nga tao nga kasjay dita pasukin. Dita klaberya. Adda nga makita ti Apo nga kasta nga tao iji Australia. Amoy deti pa nagsoak itang arabi ti prayer ko nga pastor. Ket maisuro kayo ti usto nga mindset tapno no ti Apo agbiro hanga narigat nga makasarak dito HBBC. Tikas ken ni King David. No makita tayo di may kadwa nga Chronicles chapter 16 verse number 9. Agbasbasa akbat idi Bible school idi mabasak dito nga verse. Isu nga gyaman ti Apo ta DJ panang rugik iti biyag ko manipod di kinagtutubo ak mangrugi akon nga agserbi digito nga bersikulo tinang rugyanak nga prinsipyo. Isut nagserbi nga guiding principle ko. Haanak nga nalaingag plano, aminak dayjay, ngam nalaingag nga mangkita iti puso iti Apo. Kay kayat ko langanan, jay nalaing nga mangkita jay kayat ti Apo, ngam jay nalaing nga agplano. Kasi iso deta ti punto na deti verse, I delight to do my will ko na nakade. Anat passion na, tay bukod na nga plano? No. Ti delight na kakabsat, jay plano ti Apo. So nga ko nak, Lord, thank you. Isut ng rugyanak personally. Ang ko ibaga dito nga pagpanakil. But I started very lowly. And I started in such a way, nga no kunak Apo, I want to make sure nga no adda aramidet. Ket naggapo Apo, iti pa nakipagpagnak nga tinaka-inspire ak Apo, jay pagayatam. Are you following? For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself is strong. Oh God. Gustok nga kita hindi kinakapoy ko tapno ipaay ti Apo kanyak de nga strength. To show Himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Isarsarakan ti Apo kakabsat, dayjay ti puso na perfect toward Him. Kaputa makuryosak ka dayjay nga verse, idagbasbasak ti Bible School, nangalak ti concordance. Ket kinitak amin nga verses ti Old Testament, nga adda jay word nga perfect. Kasi kunak Apo, kayat ko nga may saak ka digidjay nga pilyum. Amen? Kayat ko Apo nga siyak ti maysa nga pangi parangarangab. Ako po ang isa na pipiliin mong ipakita ang iyong kalakasan at kapangyarihan, Panginoon. So ano po ang ibig sabihin ng magkaroon ng pusong perfecto? Pinasa ko po yan lahat. At alam niyo po ang aking nakita na konklusyon. Iisa po ang ibig sabihin ng perfect heart. Hindi po ito yung perfect na napakagaling na.
Yung bang pagka ikaw ay halimbawa tumugtog, may palya, sige pa, practice ng practice. Nung nakuha mo na, galing, perfect. Hindi po yun yung perfect doon. Kundi pag titignan mong lahat ng mga verses, yung salitang perfect doon mga kapatid, ay yung wala siyang inatupag at hinanap, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Yun pala yun. So kakunak ide, Apo, if I'm going to start in my ministry, and I will continue in my ministry, I will make it a principle and habit to seek your will. Nanipot ide, ibagbagak ka dagiti yang people tayo, dagiti yang professionals tayo, kasla no daduma, jak makita nga makats dadayjay nga prinsipyo. Kaslang nagboring para ka dagiti daduma nga sa pulem ti Apo. You know, kayak eh. Magaling ang plano ko eh. Naawatan nyo kakabsat. Ngam ti prayer iti pusok nga kas pastor, I can teach you this lesson tonight. Tapnon no umay ti Apo. For example, kat sa pulon na, kitakman ti mabalin ko, nga pangi parangarangan iti bilag ko. And that is something. Hanga marigatan nga mangsapol dito eh. Makita na nga daama nga dijay tinagyan ti puso na. Makita na nga adadagiti yang people nga kasjay iti puso na kakabsat. Now, deto'y agsublite di Psalms 40 verse 8. Kunana, I delight to do thy will. Upat. I delight to do thy will. DJI kakabsat speaks of himself, siya, and speaks of his position. Anat position na kakabsat? Adipen. He was not speaking here as a king. He was speaking as a servant. Kaya't ko, nga maawatan nyo itang arabi nga tunggal may sa kadatayo, ti panangkita tay kumati sarili tayo, adipen iti Apo. Do you see yourself as servant of God? Makita yo ba ti sarili yung akas adipon ti Apo? Laglagi panyo kakabsat. Nga dikiti banag, medyo naunag deto eh. Dikiti banag nga kitkitaan tayo, haan nga kas dayjay, anya dayjay nga banag, no diket nakadependa iti kinasyasin num. Siguro may mayat no Inglese kaya narigat nga Ilocanok dayjay. Things do not appear as they are. They appear as you are. That is why two people can be looking at the same thing, but they see two different things. Kasla kumano duwata. Duwata, may katoy ko na kumaging ka. May katoy ko na. Kita man dayjay. Agdumat at makita. Apay, punta agdumat iti paggapuan. Are you following? So things do not appear as they appear as you are. Kung sino ka ang tingin mo sa sarili mo, ganyan ang pagtingin mo sa mga tinitignan mo. If you consider yourself a servant, then you always look at others as an opportunity to be used to serve them. That's why, again, there could be two persons, dua nga tao, looking at the same thing, but see two different things. Because how a thing looks does not depend what it is, but it depends from the person who is looking at it. Iso nga dito ididil ko kada kaitang arabi haang nga dito may panggap lang ti ministry, may panggap iti church.
deta panunot mo, anat pa nagkitam ti sarilim. Kunana, I. No si ka, timang ibagaday jay, would you say that in the same position, Lord, I, adipon nak, iso nga aramidag ti pagayatam. Are you at His service? Wano, hamo makita ti sarilim nga, ti focus mo kat kayat ti Apo, tila tapang panunutem, ti planok, ti kayat ko, ananto ti pagbaknangam mi nga pamilya, digito iti ambisyon ko, digito iti kasla kayat ko mo't nga mangyari ti biyag ko, then you are not a servant of God. You are a servant of yourself. Naawatan niyo kakabsat? Now, in Psalms 31 verse 16, kasto ko na, make thy face to shine upon thy servant. Ano't pa nagkita natin sarili na? Servant. Not as a king, but as a servant of God. Nagdakil deta kabsat. Teko na kung tunagawid kayo, pagsagap-sapun nyo ti panunot nyo dito kakabsat, it will change your life. Mamati ka. In another verse, Psalms 116 verse 16, kunana, O Lord, truly, I am thy servant. Padasam man nga ibagadeta nga ilang Arabi. Kunam, Lord, truly, I am thy servant. Come on, say it. That's very important. That's where you start. Kasi no hamo nga aklunan nga adipon nakatiapo, awan ragsak mo nga mga ramid, jay papaaramid na, kan pangibabaunan na kang ka. That's why you've got to be first a servant before anything, before anyone else. He said, I'm truly your servant. So when he said, I delight to do thy will, the word nga I speaks of his position as a servant. So, do you consider yourself servant of God tonight? Nag-sink in baga da kayo, nampay? Adipon na kay ti Apo. Baka kung nakikot, nani pastor lat, adipon ti Apo. Hindi naman pastor yan. Hindi naman misyonary yun. Hari yun. Nakaupo sa Malacanang yun. Nagmamando ng sundalo. Nagmamando ng kabinete. Tinitignan niya ang affair ng bansa. At sa kaniyang pagpangangasiwa ng lahat ng mga ito, ang kaniyang starting point, Panginoon, ako ay, sino siya? Lingkod mo ako dito. Lingkod mo ako. That's what you should have in mind tonight. Amen? So, if you will be coming forward at the altar tonight, isot mo nang ibagam ti Apo. Kunam, Apo, first of all, I am your servant. Now, the next thing is the word delight. Kunanagat, I delight. Now, if the word I speaks of his position as servant, the word delight speaks of his passion. What is your passion tonight? Hello? Because the word delight means to find joy and satisfaction. Okay, let's talk about passion. One pastor friend asked me, and he said, Pastor ko nana, makita na deto'y kadakkel ti ministry tayo. Ken haan nga sinsinan nga panangimanehar
dagiti tattao iti Apo, kas kada kayo kakabsat. Ken naduma-dumang luglugar, ken adupay nga plano ken panggep. Many calls every day, a lot of messages to respond to, a lot of affairs to attend to. Okay lang sana yung ang aking mindset is only manage. A manager is only good in maintaining. That's manage. But I am also a leader. A manager will only see to it. Everything is maintained. But a leader will step out from his comfort zone and be creative to start new places. That's the difference of a manager and a leader. Padasin nyo kakabsat. Amom tisong bat ko na kanyak, Pastor, hindi ka ba napapagod? Kayo, napapagod kayo? Ako hindi. Well, physically, yes. But inside me, I do not get tired. Tapos, kunana kanyak, wala bang mga problem sa church nyo, Pastor, na katulad ng mga maliliit na regular na mga churches? Ang sagot ko sa kanya, naku, meron at mas marami. Tama? So ang tanong niya sa akin, hindi ba kayo napapagod? Anong sagot ko sa kanya? Number 1, sabi ko, biyaya ng Panginoon. But number two, I learned to be passionate for the ministry. Hanga natural kanyak ti Jay eh. Da kayo, natural ti passion yung may makigimong. Agpapatay kayo eh. Panagkanta, nagpapatay ka eh. Feeling mo, pag ikaw ay pumunta sa church, parang galing ka rito na bumaba eh. Hindi ganon. Pag pumunta ka sa church, galing ka sa mundo, umaakyat ka. You have to change the way you look at the church. That's why you don't treat the church lowly. You treat the church honorably. Lagi-lagi pa, ni Apo Jesus, bimaba, tapno umay na tayo isalakan, tatta, umuli tayo mo't ang dayawon isuna. Hanga bimaba, tapos sikat kasla bumaba ti Apo. That's not right. Now, going back, we speak of passion. Sabi ko sa kanya, among pastor, no ape nga kasla jak, di mo makita nga agsadutak, agsulitak, nga agserbi ti Apo, kan mga ramit ti ministry, because I had to learn to be passionate in doing the will of God. Isut kayat ti Apo, no naintawan, hanga isut ayan ti riknak, ngam sinursurok, nga ipan ti riknak, puso ken panunot ko, iti trabaho iti Apo. Tapno isut nagbalin, nga rag-o ken ragsak to'y biyag ko. Dayjay ti point na kakabsat ti I delight. It becomes your passion. Remember that passion is energy. Ti kayat na, listen, the reason why I am emphasizing this so much tonight is because the church today, we do not see many Christians becoming passionate for church, for prayer, for the reading of the Word of God. Agsusulit, agpapatay, agmamayo, agsusui ti adu nga Kristiyano. When it shouldn't be. Iso nga inrugik kakabsat nga ti introduction tayo, ti Apo agsapsapol. Katuray man pa'y sinukang ang miyembro to'y, nohan nakastat pusom kakabsat, awan ragsak ti Apo kang ka. Paunay kan. Pagpaisong umay ka makigimgimong, anak ragsak ti Apo kang ka. Han na makita di sarsarakan na nga espiritu, puso, panunot kan karirik na. Nga umay nga kunana, Lord, umayak agkanta, I delight
It's my passion. So nga kakabsat kita nyo, no agkanta ta choir, apay natural ka di kakabsat nga maragragsakan kalat nga adakat yung nagtikapilya. Humanly, no. But most of the time, adadang agar-arit kinatao tayo. Ngam DJ pa nagtrabaho ti Holy Spirit, nga mangpabara kada tayo. Remember that the Holy Spirit is like fire. Hamu ko naan, nga siyak ti rason ng apay, ngaglamlamiis ka. Wano takaabay mo trason ng aglamlamiis ka. That the Holy Spirit, ruban na ka, ngam sib-sib-sibam. That's why the Bible says, quench not the Holy Spirit. The word quench means, hamu sib-siban jimang rub king ka. Rub-ruban na ka ti Apo. Tapno adaregtam nga mga ramit ti pagayatan na. Ngam anat ob-obram. Sib-sib-sibam. Oh. Remember that passion is equal to energy. Amen? Kita. Kita, lalaking adaga, digito yung sanctuaries tayo, ngagmamayo, teg basketball ko namdamdam at kitam. That's passion. Apay kakabsat, hanti maisurot, tirik na tayo, nga maging passionate, iti Apo. Da kayo nga, padak nga nabaybayag nga Kristiyano, di ti maisurot, ti puso tayo. Amoy no apay kakabsat? Di ka man lagkararag sakbay nga umaykat kapilya. Di ka man laiset ta puso kan panunot mo nga inak jay kapilya. Di jay umula nga pa nagkanta, Apo, I delight to sing for you. Ragsak ko ti agkanta paragan ka. Di kita adik ti video okay, kakabsat. Kailangan nga mabartek da. Tapno makitam iti regtada, ngagkanta, ti video okay. Da tayo at the Holy Spirit tayo, nga mangrub-rub-rub. Ngam apay kakabsat, nakaslag mamayutay ngagkanta para ti Apo. Ala, no si kaket, mauawatam di point nga, Pastor, syakit by the grace of God talaga nga, isagsaganak nga kanahin ti pusok. Well done. Ikasarsarita, di kita natangkan ti ulo na. Di kita di naman laam mo nga tunuyan, di di mang rub king kwana, nga Holy Spirit iti Apo. Naawatan nyo kakabsat? Passion is the great energizer. I-question ko kadaga itang Arabi what are you passionate about? Okay, are you more excited in church than going to Starbucks? Come on. Passion. Are you more excited in church? Nga mga antisipar kakabsat, digiti events tayo. Kaysa deta pa naglukat ti barong SM. Oh. You know my prayer? Ngano talagay ayatan nyo ti Apo, ipaypay suyo kakabsat? Ipaypay su tayo. No soul winning, uri masadsadot ka. Tunuyam latta ti Apo kat inga ag soul winning. Nga urehan na schedule ti panag soul winning. No iti malam kat mariknam ti panangiduron ti Holy Spirit king ka. Agawid ka manipod trabaho kunam Apo, nagmalmalam trabaho aklata. I delight to do thy will. Inak man nag soul winning Apo. And by the way, hamo basta maala ti passion mo ti trabaho ti Apo, nohan mo aramiden kakabsat.
You get the passion by actually doing it. Takay nga yung people, may kay sumuro ti Good News Club. Agim, tela ta, makikita yun, di kita picture, di kita mapa nag-Good News Club. You cannot get passion. Hano gusto ta kunak? Iso nga, di kita Bible student, halos everyday da nga mapa nag-outreach. Tata, maawatan yun kahit nga sa ti passion. You get the passion by doing it. Discipleship. We will get into that, okay? Pero sana mga kapatid, agkaroon tayo iti bukod nga dete intensyon wano tarigagay wano goal ti puso tayo. Nga DJ kayak ti Apo, iso nga kung nagkarudmanan ka kapsa, dito ti problema. Nang rugi tayo ngamin nga, agplano ipresent ko ti Apo. Madi eh. Sa bali dyan nabasak eh. Inam muna dyan kayat ti Apo, santo nagplano eh. Pinagbalin na nga plano na, DJ kayat ti Apo. Kaya, ura ibagbagat iti soul winning, ag-disciple ka, out of context eh. Kasi sa bali, DJ, turong mo eh. Kat tinunuyam, data nga turong mo. Isot nagbali na passion mo. Tapos ibagak, soul winning. Umay kay Jay, batak, ti Sunday afternoon. Wala ta. No passion. Will ti Apo day Jay. Ngam apay nga hamo may priority. Apay nga hamo kaya nga dete. Yes, amen. Sunday afternoon. Discipleship ti lesson ni Pastor Intay Jay, apay kakabsat. Kasi, DJ tinaramid mo, nagplano-plano ka, ngayon present mo ti Apo. At din sa ganak nga lesson, sobra ka nagmalmalam. Diya ka mo no biyernes ko nga i-share. Amoy ti title na DJ nga lesson, 8 Guiding Principles to Your Career Path. 8 guiding principles. Da kayo agsapsapol trabaho, da kayo agbasbas at college, da kayo nga naganak agpapabasa, dapat manggagyo di nga lesson kakabsat. Kasi very crucial. Deti ko na I delight to do thy will. Hamumot mabalin nga, I delight to do thy will and my will. Wala eh. Thy will lata eh. Di kayat lata ti Apo eh. So itat kakabsat. Hindi di may ikatlo. So ano dyan number 1? I speaks of his position as a servant. Di may ikadwa, delight speaks of passion. Nakarigregta, nakaragragsak. May ikatlo kakabsat, thy will. Will speaks of purpose. Amoy ka na nga sa unti purpose kakabsat. It is what makes you excited to wake up every morning. Let me ask you, what does make you excited to wake up every morning? To go to work? To do your business? To go and play? To see your friends? That's what you call purpose. Listen to me. I am speaking on a business level. Tapno maawatan yung nga business people. And career and working people. Kasi ganito yan. Okay. Nung naawatam nga ti posisyon mo servant ka, okay? Kat will ti Apo ti ubraem, dapat hangkag mamayo nga mga ramid dayjay. Okay, let me give you several examples. Upat nga examples. Number 1, no waiter ka. Of course, una sa lahat, dapat alam mo, waiter ka. Nakapuot ka pa iti waiter, nga hanam mo nga waiter. Iti ko na di customer, waiter, tingin lang siya. Waiter! Ha nag-respond.
Tinabig di kadwa na, hoy, isika ka no. Ganun ba? Waiter daw. Oh, ikaw waiter ka. Waiter ba ako? Okay. Parang ganun yung ibang Kristiyano. Sika ka no, may ka makikimong timalam. Ganun ba? Part ba ako doon? Ingka ka no makikod Diyos Club. Kasali pala ako doon. Servant din pala ako. Ag-disciple ka, ganun, trabaho ko rin pala yon. My goodness. Kaya nga doon sa simula servant ka ng Panginoon. Ano man ang sinabi niya na gawin mo, gagawin mo. Ang problema, hindi mo kasi inaccept na servant ka Tinanggap mo si Kristo na Savior, ngayon dapat tanggapin mo, servant ka na niya. At kaya, kahit isang sabi lang ng pastor, lahat tayo, nga member, intay amin, batakton malam, mang seminarak ti discipleship, ta amin tayo, ag-involved ti discipleship, kasali ako doon, servant ako dakay ngayang people, ti Sabado, inkay Good News Club, kasali ako doon, servant ako kakabsat, agibulong tayo ti trucks, kasali ako doon. Yung iba parang hindi pa nila alam na kasali sila doon. Nakita yun ti pa nakahimay-himay na deti sa uti apo kakabsat. Okay, another example. If you're an engineer, second example, if you're an engineer, day ba patak derem nga balay, jay kayat mo, puno jay kayat, jay pabalay. Hello, engineer. Exactly. Kaya nga pag lumapit ka sa client mo, engineer ka, you know your position as an engineer, what is your duty as an engineer? Not to draw your own house, but to draw the house of your client. That's what an engineer does. Klaro yun Serbisyo. Servant, yung thy will, service at your service. Engem, amo no siya kat engineer, uno architect, kat client nak, overpoweran nak, nga jak maibaga, di gijay detalye nga kayat ko nga maikabil. Sumara kak sa bali. Kasi kung nag-pray ka, amumot balay deto Ilang kayat ko alam, di concept nga kayat ko di balay. Makaamukan ton nga mang plano no kasano day dyan, no mano nga semento, si kantot bahala, di diskarte na dyan. Basta di concept, gawin mo. Pupunta tayo sa pang-apat. Nga no, jay will ti apo na alam jay concept, makaamukan to no anat plano, diskarte nga pamayam day jay. Basta ipatungpal mo jay kayat ti apo. Naglawag di jayan. Iso nga isursurok, digiti engineers tayo, architect, hanak ka nalaing taking from a biblical principle. Gusto Kas jay tayo dapat di ba engineer? Ngano ko ma'am, anakat ti kayat yung design, da kay bagat modern, da kayo bagat classic, ti kayat yo, ti ba kayat yung kat digiti pang Middle East nga design, ti ba kayat yung kat digiti pang kasla Filipino style. Uno Spanish. Ay pakita anak man engineer, tapno maibagak no yan na dyan, da panunod ko hamkong mong amin niya explicar. Pwede gito ma'am. Deta. Manok kayat yung kwarto ma'am, anak at ti kayat yung urnos di balayo. Makingatot salas. Okay, sige, designan tayo. Jerwar ti banyo. Okay, sige ma'am. Isumot ti agyan, hamot sika. Isuntumot ladagyan. Ikatlo, nakaragragsak ka engineer. Hapo! Naiplastar ko, jay talaga nga kayat ko nga design. Day jay mo't agyan ita. Di kong kunak ta. Amot kasto, di kayat ko, idi. Deti tiles, amot kasto, di kayat ko, idi nga tiles. Imot engineer, ni architect, iba nga na nga. May mayat, deti sir, kung kunanagat.
Mabainak ba't idi nga mangibagang haang kumang anangarod. Dito yung pintana, kayat. Ti kayat ko kumaka-violet. Kakabsat, no si ka engineer amom deta nga prinsipyo, no kristyano ka, apay dim amot lugar mo kan apo. Ha? Engineer ka, amom ti lugar mo, kadigita customer mo, apay dim ammo ti lugar mo ti sangwanan ti apo, kabsat. Ha? Kailangan ba nga piliton ka? Kailangan ba nga ungtan ka? Kailangan ba? Dapat amom ta lugar mo Amom ta posisyon mo. Amom nga dapat di jay ti passion mo. Di kayat ti apo. Abi nga di mo. Oh, may katlong ilustrasyon. If you're a cook, chef ka, daamom. Damagam di amom. Boss, sir, anak kayat yung pamigat. Kasto, anak kayat yung luto na. Kasto baka mo kan tumang diskarte no kasano nga parwarom dayjay nga kayat na. Nagluto ka, anta dahil iti special tik, impasangom. Padihan nga dahil kayat ko nga rod. Tisarsaragag nga rod, kat bangos. Katilunutom kas pagarigang, kat dete, lapo-lapo. Samo ibaga, paunay kang sir, nakangin na lapo-lapo, anamot ta, bangus mat. Kuna naging ka, agsinukat tanday. Ibagam nga nangin na lapo-lapo, kat bangus ka rod, takayat ka. Amo, kasta tayo mangisuro tayo pa iti apo Kita niyo kakabsat, if you're a chef, kat amom deta nga lugar mo, apay dim amot lugar mo nga kas kristyano ti imatang ti apo. Oh. Ito. Court example. Barbero. Edward. Kita pagpukisan. No first time mo yan da pagpukisan, anak damagan king kata barbero, Tito Jerry. Anak kay mga pukis ko na naging ka. Oh, tatado pagpilyam sa jay, ada pukis nga kasla kabalyot lang ana, kasla cactus ti lang ana, kasla mais ti lang ana, kasla likodan ti kabalyo ti lang ana, o no, tel-tel tip kabalyo, diba? Adda ti kasla shih tzu ti lang ana, nagdudumat kulay na. Siyempre, si kantumatan ko na, dijay. So, anat aramidem, surutom dyan baga na. Bayadan na kamot ti usto Kat no nasatisfy mo di kayat na, kasla kanyak, jak agbayad ta barberok nga jak bang tip. Jak pay pulos na pa nagpapugis dita nga jak nagtip ka kapsat. Kapugpugis ko lang unay, di kalman na Ano makunayaw? Ay, di kalman ka di, bigat. Bigat gayam. Pas nagpapukis ak mang tadaktif, apay, may ayawak Kakapsat, blesan na kamot ti apot husto Apay, di mo aramidan di kayat na. Kat no na ay ayom launay nga nagragsak iso, nagapot kina, gagat mo kan pinangipatungpal mo di kayat na, duray man pa'y sobra-sobrat pa ng bless naging ka. Anapay sa pulam. At ganas na kakabsat ta dito, amot lugar tayo nga servant na tayo ti Apo. Nga DJ Will na, iso dapat pinagbalin tayo nga focus, kan passion tayo. Nga inkatilubong, kompromit mangin inspire king ka. Dapat ti Apot number 1 na mangin inspire king ka. Dapat DJ pagayatan na, isot number 1 nga pagbiagam. Isot purpose mo, isot rason mo nga agriing tinal daw. Isot rason mo nga agbiag. It's your purpose of life and existence.